اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آج سون یس موضوع ازیک سہ تین حرفی الفاظ یعنی تین حرفی الفاظ کت کنن بناو تھی تھو دھیان مے کن بہ ہاو تہ تین حرفی الفاظ کت کنن بنان. یم ترے حروف جیم الف تو نون جیم الف تو نون. اگر اس تین حرفی الفاظ بناو تیل بن جم الف جان نون جان جم الف جان نون جان. اتھے کن گاف وا لام گاف وا لام. ترے حروف یم اگر اس ات تین حروفی الفاظ بناو تیل بنی گاف وا لام گف وا گول لام گول گف وا گول لام گول. اتھے کن سین وا چیم سین وات چیم. ترے حروف اگر اس ات تین حروفی الفاظ بناو تیل بنی سین وا چیم سین وا سون چیم سونچ سین وا سون چیم سونچ. اتھے کن بیا تھی تھو دھیان مے کن کیف الف تو نون کیف الف تو نون. اگر اس تین حروفی الفاظ بناو تیل بنی کف الف کان نون کان کف الف کان نون کان. ات کن پڑھ آج تین حروفی الفاظ. مے امید کہ تہ پسند آمت. تھی کرو وار پٹ ات پہ محنت تو اتھے کن بنو تھی پان تہ گھر واریاہ تین حرفی الفاظ. شکریہ.